U sklopu promotivne turneje predstavnica Slovenije na ovogodišnjem Eurosongu mlada i talentovana pjevačica Eva Boto borbi u posjeti naše zemlje. Eva će u Baku nastupiti u drugoj polufinalnoj večeri 24. maja kao 9. učesnica i izvesti pjesmu Verjamem na slovenskom jeziku. Upravo Eva Boto je gošća u našem studiju u pratnji vlasnika najboljeg plasmana Bosne i Hercegovine na eurovizijskom takmičenju, Harija Vršanovića. Kako bi rekli u Sloveniji, pozdravljeni i dobrodošli. Da. Zdravo. Kako da krenemo? Lako i od početka. Eva, vi ste počeli pjevati sa 10 godina otprilike. I evo, samo nekoliko godina. Hoćemo otkriti koliko vam je godina sad? Može. Samo nekoliko, nećemo, nije nužno, moraju nam gledalci vjerovati na riječ. Milionski auditorij u Azerbejdžanu. Da. Kakvi su osjećaji sad, kako se bliži taj 24. maj? Pa eto, ja se osjećam super, jer snovi su se mi ostvarili, ja mogu da kažem, i jedva čekam da to počne sve i... Dakle, jedan pozitivni adrenalin je to. Da. I da budem tamo na onom stage-u, da zapjevam i stvarno jedva čekam. Ono što našim gledalcima ostavimo dužnu informaciju da Hari je ovdje danas u dvostrukom svojstvu. Vi ste zapravo koautor pjesme koja u prijevodu na BHS bi značila Vjerujem. Kako je došlo do ove saradnje? Pa, Graja i ja, Vladimir Grajić, pobjednik Eurovizije sa pjesmom Molitva, smo napravili pjesmu, nešto smo zajednički radili na mom mogućem nastupu na Euroviziji, pa radili smo pjesme, radili smo kombinacije pjesama i napravili jednu divnu formu koja je bila ponuđena Evi. Njoj se svidjela, ona je nastupila na izboru, slovenačkom izboru za pjesmu Eurovizije, pobjedila na obostranu sreću. Eto, sasvim spontano je došlo do toga. Drago mi je što je tako jedan ozbiljan pobjednički tim. To sad je moje naredno pitanje. Vrlo pobjednički tim koji stoji. I kako je bilo sarađivati sa takvim jednim timom koji ima, pretpostavljam, Hari će mi ispraviti ako grešim, vrlo jasnu viziju i iskustvo onog što jeste Eurosong, što prolazi, što ne prolazi? Pa meni je to super zato što ja sam nova u tome i ne znam kako sve to se čini na Eurosongu, kako to ide sve skupa. Tako da on mi je stvarno kazao veliko stvari, rekao o Eurosongu, jer on ima iskustva, on ima svi iskustva o tome, ja nemam. Tako da meni je to vrlo dobro. Jeste pratila Harijev nastup 2006. godine sa kompozicijom Lejla? Jesam, ali ta sam bila stvarno mala, tako da pratim Eurosong od sve, ja mislim da sam bila skoro, kad pamtim, eto, tako da kad sam pamtim, ja mislim da sam imala 5-6 godina. A je li Lejla, evo gledamo upravo sad, za sve one koji nisu, a pretpostavljam da ne postoji neko ko je već u Bosni i Hercegovini i regiji... Ovo je već istorija. Ovo je već istorija. Ovo je snimak kao kad je Armstrong na mjesec zagazio. Ali Hari, zaista nije li ovo bila moralna pobjeda Bosne i Hercegovine na ovom takmičenju? Ja sam se tako osjećao. 15 dana boravka u Atini, tako ćeš iti kroz to proći, kroz stalne probe svaki dan. Stvarno se, svaki izvođač ima recimo prisutnih 20 novinara. Meni je jedno 2000 dolazilo svaki dan da gleda onog ludog Bosanca kako pjeva. Ne, ozbiljno smo napravili tako jednu atmosferu, super, malo te ne pobjedničku. I bilo je neko opšte razočarenje kad mi nismo pobjedili u samoj Atini. Ono što je meni drago da smo mi u tom vremenu podigli toliko atmosferu u Bosni i Hercegovini, samoj u regiji, pozitivno za Bosnu i Hercegovinu, što je i trebalo na neki način našoj zemlji. I mogu reći da se rijetko pamtilo tih godina, evo u zadnjih 15 godina tako jedna pozitivna atmosfera gdje su, da kažem, i politika i sve stvari koje su loše oko Bosne i Hercegovine bačene u stranu. Jednostavno ujedinila je Lejla i regiju i Bosnu i Hercegovinu. To je bilo jedno sjajno vrijeme. Moj nastup je stvarno, da kažem, neka moralna pobjeda bila. Mi smo se tako osjećali
za sigurno i par godina poslije nastupa. I evo sad par godina poslije, sa tim iskustvom, velikim iskustvom, šta Eva treba imati na umu u Baku? Mnogi velike strategije pravi i tvrdi da treba ogromni novci oko toga. Jednostavno treba u ovih 3 minute koje mi sada gledamo, treba zasjeti. Svoj posao dobro uraditi, dobro pripremiti te 3 minute, lijepo se obući, da se osmisli fino nastup. A razmišljanje nisu uvijek sredstva i pare. Znači, neke se zemlje žale kao nemamo mi uslove i tako. Za ovih 3 minute te ne treba puno. Znači, samo treba dobra koncentracija, dobro znanje, dobar tim. Ja sam to imao. Čula. Već neke dijelove sigurno imaš. Znači, za sigurno ti imaš sve osnovne stvari. Imaš dobru pjesmu, imaš svoje 3 minute i niko ti ništa ne može u te 3 minute. Samo tvoje. Samo tvoje. Reci kako ide ovo sad, puno je obaveza, bit će ih se više, međutim škola, jer imaju neke ispričnice od strane Eurosonga koji dolaze iz Bakua? Ispričnice? Neka vrsta opravdanja, zašto nisi u školi, a na sceni si? Pa eto, zato što mi je sad to najvažnije, da to prođe sve a školu ću raditi kad će svi biti na moru, tako da u 8. i 7. mjesecu. Kako ljudi u Sloveniji, naravno, sasvim logično proglasili su te za pobjednicu, ali kakva sad atmosfera vlada, kako se približava sami izbor? Pa to ja mislim da je vrlo pozitivno i svi da mislim da je neka podrška za mene, tako da to mi vrlo jako znači jer ja imam više energije i sve da vidim da me neko prati i da vole moj nastup, da jedva čekaju svi. Spominješ nastup, možete nam otkriješ detalj više kako će onda izgleda? Kako će biti koncipiran? Pa da, bit će 5 back vokala i sve imaju iskustva sa Eurosongom jer su sve bile tamo. Tako da to je super i haljina će biti skroz duga. Koreografija bit će vrlo jednostavna, kao u bajki. Bajkovite. Da. Jesi li pratila, pretpostavljam si imala priliku čuti i numeru s kojom će se predstaviti Bosna i Hercegovina, Maja Sar? Da. Ja nisam je upoznala još, tako da jedva čekam da je... Sutra ili već danas? Da. Možda i čula sam pjesmu i jako mi je dobra i sve ove sa Balkana vrlo su mi dobre jer ima neku jakost u sebi i od Maje isto vrlo ima dobar glas, tako da sve dobro. Kako se vama čini Korake ti znam? Izgleda da smo nekako ostali vjerni baladama, jer su balade nešto što bi mogli dobro kotirati. Da, iako je Majina balada baš Majina, specijalna, njen stil i tako da se osjeti ona. Iako je veoma mlada i kompozitorica i izvođač, ona je baš tipična, ima svoj stil. Tako da to je Maja, tačno, i ta balada je baš njeno nešto i nekako meni se dopada i mislim da će nam osvijetlati obrazovno, što se kaže. Mi ćemo gledati sad predstavnicu Slovenije u videospotu. Verjamem, je li to... Verjamem. Da. Verjamem, vjerujem. Hvala što ste bili naši gosti i radujemo se novom susretu ovdje ili u nekom drugom studiju. Sve najbolje na izboru.